متخذ أخلاقي كلها. ودري خديجي ويبي خبزي وإيش أحمد بن وإيش عبد وإيش محمدي وقتك وهون دلي بنا خوش بكن دلي خديجي وخوش كريبي خبزي وإيش عمل استعدادنا كيسا وخوش كن سما أم شكونا يا ربي هذه كل كبار سبيل ما بيجي هذا دي لحظة هذا عادي كي تصور ذكر وعزتستي شيخ ودي يسرو ذكرم واجي كيش خرت وبتكم مع انه دا بطريقة شيخ ودي يسرو هر يكي وقت بوتيت وبتكي ام تصور ذكن ام قي شيخ ودي يسرو بيجن ام تلقينا خلفيتكم ام شكرا توبتكم ام قي شيخ بيجن فاجي كي ذي لحظة هذا بيجن يا ربي وهاريك يمني قيم نشكر بيجي يا ربي
از پوشمانم حجيب ونهيم كريم خوزيا منك كربانا از يديناك الشيخ أزهدين قبولا الشيخ يتيم. Evet, şu anda ve her zaman tövbe verirken ben herhangi birinize tövbe vermeden önce ben kendim tövbe ediyorum. Çünkü her gelen için eğer bir tövbe ise benim için büyük bir tövbedir. Ve gördüğünüz gibi size tövbe verdiğim zaman, vermeden önce de ben ya Rabbi, ben pişmanım ve yaptığım bütün günahlara ve keşke yapmasaydım ve bu şekilde tövbe ediyorum. Ve Şeyh Ezzeddin el-Haznevi şeyh olarak kabul ettiğimi söylüyorum. معلومة وقتي وأم بيجن شيخ عز الدين قد يسر وشيخ أم جميع سلسلة طريقة نقشبنديش خرا قبولتك لكن بابي ما دريه ما إلو شيخ قد يسرو يدريه شيخ مرود كويت تيجم وايدي. Bildiğiniz gibi bu Nakşibendi tarikatının ilk halkası ve kapısı Şeyh Azzeddin el-Haznevi'dir. Biz Şeyh Azzeddin el-Haznevi'yi şeyh olarak kabul ettiğimiz zaman o kapıdan o zatların arasına girmiş oluyoruz. Çünkü o kapıya, o müesseseye girebilmemiz için mutlaka o kapıdan girmek icap eder. فأسباب بيان كيف مو هناك غشيم ونزام فقيرة وقت يقول أزبي الشيخ ودي سرو يعني أزبي بين شيخ علاء الدين أزبي جن طويل الشيخ معصوم الشيخ أحمد ودي سرو حتى تجي حضرته سيدة حتى تجي شاهي نخشبا قدسنا الله تعالى بأسراره العليا لورا السلسلة وقت يقول قد حركين هيك سادات الشيخ قد يصير تقول جميع سادات نقشبندي قد حركين. Ben sizi Şeyh Azzeddin el-Haznevi'ye bağladığım zaman demek aynı zamanda Şeyh Alaeddin, Şeyh Masum, Şah-ı Nakşibend'e kadar bağlamak demektir. Çünkü her ne kadar onların ismini söylemiyorsam da fakat onun ismini söylemek, onların isimlerini söylemek demektir. Çünkü hani az ettiğimiz gibi ilk kapı olur. لو راقري جمعتي أقرنولو بي حاشا وكلا ما أفقر بالغاق ومدبينن قونه متى وابي مصلات يا وابي قي شغلي شخصك يا شغلي فردك يا أبدا لا. Çünkü bildiğiniz gibi bu kadar izdihamların, bu kadar etrafımızda toplanmaların sadece ve sadece onun bir kişinin işi değildir bu toplanmalar, bu izdihamlar. Çünkü her ne kadar biz daima birinin, bir zatın ismini söylüyorsak fakat o zinciri hareket ettirmektir, o zinciri çekmektir. Onun için bu kadar toplanmalar, bu kadar izdihamlar oluyor. Çünkü bu sadece bir insan yapacağı iş değildir ve bir insanın gücünde değildir. فأي غيري يقولوا جوار بيجي أو خاينة بطريقة شيخ وجيه ها والله نابي فلان كس نابي شي نابي فلان كس نابي شي أو خاينة بطريقة شيخ وإيه خاين قال لي مسلمان نذهب على وقتين بيخمر عليه الصلاة والسلام على أبنا خوشيقة كبنا
az ettiğimin dışında herhangi başka bir şey düşünen veyahut da herhangi başka bir şey size söyleyen olursa haddi zatında o haindir. Hem tarikata karşı hem de sizlere karşı haindir. Ve bu hainler de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından beri kıyamete kadar mutlaka olacaklardır. Efendim niye şunun ismini söylemiyor da, niye başkasının ismini söylüyor da, hiç aklınıza bir şey girmesin. Aynı az ettiğimiz gibi bu silsile Şah-ı Nakşibend'e devam ediyor. قريم صمانا حالي من وكا حالي وإنسان يكون هاج ورا بيجي دي بيجارك يكي عالم شو زيارتها هناك أقربائي خا دي بوقت شو زاروك جهاد يبيشياوينا دي بأب عالمها عبال وكربون دبيرابو عباية خوشخو كريا لبي زارويها كريا معلومة أب زارويا أب عبالي فريا دبي حنجي ليه فربو نما قاريبو بمشي فقاري مسلمانا والله حنجي شيخ خدي تسره إسلام بلا كريا طريق بلا كريا الآفاق لدنياي ولادك نمايا نافي نقشبنديانا هانديا وادرا ولادك هانينا آداب إسلامي سر صورتك خنجي خوشك بيان نكريا باجار نيشتيا بلاد نيشتنا لشرق وغرب تبدا بلا كريا فتبدا كريا سكرابي فقيري هذا والله إذا ما زال مزبودة هرم أزكود هرم أزنا ما زال قريب مسلمانا فتبدأ دعابك يا ربي يا ربي دموعيني ويبي يا ربي يا ربي تأمري بيسرنا يا ربي يا ربي لو خدمة كاري ساداتا يا نقشبندية يا ربي تبالي ويتهريا ويتهريا يا ربي يا ربي تشرف كارنك يجم شيخ وديسرو يا ربي يا ربي تيروشنك يجم شيخ وديسرو يا ربي. Aziz kardeşlerim, ben kendi durumu için böyle şöyle bir örnek alayım. Alimlerden bir zat bir yere giderken, bir zatın ziyaretine giderken, bir eve giderken onu karşılamaya çıkan ilk çocuk olmuştur. İlk önce bir çocuk olmuştur. Fakat o zatın üzerinde çok geniş, vücudundan daha fazla büyük bir kürk vardı. O çocuk da düşünüyor bu kürk, bu aba bu zat için çok büyüktür. İşte aziz kardeşlerim, hakikaten Şeyh Azzeddin Hazavi'nin ilmi, değeri, cübbesi ve İslami yükü öyle haddinden fazla idi. Çünkü bu zat, bu silsile-i Nakşibendiye'nin bu tarikatı götürmediği bir memleket kalmadı. Dünyanın her tarafına götürdü. Bu zatın ismini her yerde söyledi ve dile getirdi. Doğusuna da, dünyanın doğusuna da, batısına da ve götürdü. Bunun için hakikaten bu zatın yükünü taşımak benim için son derece zor ve güçtür. قري مسلمانا از پر حمد خود تعالى کن از پر شکر خود تعالى کن از بیا ربی الحمدلله از مخناس كريك واز حقاسكم موزنا خناس كريك واز نتشتكم يا ربي الحمد لله أبتشتك واز دبينن حمل بركة شيخ قديس سرهم از قركيز از شكري أتباع شيختكم از علماء شيختكم از كرب كيف خوش بوانا از بي الحمد لله هيج عذاب توجك المتميزين هيزان ومحمد بركة بابي منا از بيزان من الحمد لله هر ملا يا شيخ شعور ذكي تبدا زاني افقا قوفندا هيا افقا قربال غاهيا بيزان نقول شغلي منا زان قول تبدا بركة شيخا تبدا بركة سادات هيا تبدا علامات جهدا شيخا وسعيا شيخ بقدي سره
Ve ben de aziz kardeşlerim Allah-u Zülcelal'a sonsuz bir şekilde hamdü senaler ediyorum ki bu toplanmalar, bu izdihamlar, bu kalabalıklar hep benim gücüm ve kuvvetimden kaynaklanan bir güç ve kuvvetli bir şey değildir. Hep babamın, pederimin feyz-u bereketindendir. Ve hocalarımızın da bu şekilde düşünmelerine son derece seviniyorum. Çünkü hakikaten ne varsa hepsi ondan kaynaklanıyor. Kaynak odur. Benim bu toplanmalarda, bu kadar izdihamlarda zerre kadar bir rolüm yoktur. Ne varsa mal onundur. از حمد خويت عاناتكم وأف عالم مهانا أف خلقي هانا والمن ميزين إيروب جعلي شيخ قديس سرو نل شخص من ميزين بجعلي شيخ من ميزين الحمد لله ذي ميزين بإيرو أبناء لباس يا شيخ ليا جهه ظنا شيخ بو جهه املا شيخ بو فازرجاج خودت عانا بكم يا رب ثم بقريني جهه ظنا شيخ توجهي بشيخ رشدك يا رب ترسالات رشدك يا رب ثم بقريني جهه ظنا مسلمان او اتباع الشيخ وعلماء الشيخ وخلفاء الشيخ يا ربي. Ve yine de ben Allah'a son derece hamd ediyorum ki Şeyh'in uleması da, muritleri de, atbaları da aynı bu gözle bana bakıyorlar. Çünkü Şeyh'in kıyafetindeyim, onun makamında oturuyorum. Her ne kadar layık değilsem de fakat madem ki o makamda oturuyorum, onlar da o gözle bana bakıyorlar. Yani şeyh olduğumdan öte bu konuda tevazu gösteriyor Şeyh Hazretleri. Ve bunun içinde hepinizin dua etmenizi istiyorum ki Cenab-ı Hak beni mahcup ettirmesin. Hem milletin karşısında hem de kendisi karşısında beni mahcup ettirmesin. Artık sizin benim hakkımdaki zannınızı, düşüncenizi gerçekleştirsin. O şekilde dua etmenizi istirham ediyorum. مشي خذ يسر وساكر وجارك ليش خلفائي سيدا خذ يسره قوشو ارشادي خيات عالمي زحتو بكر قرابو شيان مكتوبك شيان دا يسيدانا قو قربا فر عالم كبي طريقي دا فر عالم توبتكي قرابو يا سيدا جير شيان ديا قو قركت قو افقر بالغات تبيني اف علامات تشتيت تبيني قو نشتي قو قركت تخو ببيني وكوي كوچكي قو نان خركاوي ديا وكوشكي كنت هجومي ويناري تكر نهجومي ويكوشكي تكر حاشا كأنه أو كروي مقامي دا قو خلق هجومي نان تكر فقري مسلمان الحمد لله عزانم خلق هجومي آداب شيخ تكر خلق هجومي طريقة شيختي استقامة طريقة شيختي شاوى طريقة شيخ دوني دنيايا دوري مالا دوري منفعتها دوري سياستها دوري أطماعها نينا غير طريقة خذي تعالى غير رياء خذي الحمد لله تنيا إن شاء الله خذي تعالى بطريقة شيخ وهي إلى يوم القيامة شاوى شيخ ونسر دعات دائما دعا شيخ أبو قريب سلمانا ويا ربي الطريقة شيخ عدما شيخ تعامل بك حتى رجاء قيامتي وقريب سلمان أبشيخ بينش كراماتي شيخ دائما شيخ بلي وفاتي تقول خد يسره تقول همتان مرشد بشتي وفاتي الحمد لله ببجعني وكراماتي شيخ ديتن بهمتا شيخ ديت ممزنات يا شيخ ديت وإلا يا جماعة خلقي هو تبدأ بجي ناس كير وشيخ جي ناس كير شقا أبدوري ميداننا أقرب مبي أم كسنا إسلامك المناكي
لكن أمزان الحمد لله تبدأ همته وبركته شيخ قديس سره. Şeyh Hazretleri'nin şu şekilde bir misal verdiğini, şöyle dediğini gördüm. Hazretin alimlerinden bir zat irşat niyetiyle bir yere gidiyor. Ve o zatın etrafında millet toplanıyor, yığılıyor üzerine. O da hemen Hazrete, şeyhine durumu bildirmek üzere bir mektup yazıp gönderiyor. Şeyh de ona cevaben şöyle diyor: artık bu işin senden kaynaklandığını zannetme. Bu iş başka, bu işin kaynakları başkalarıdır. Sen ancak tarikatla o milletin arasında şu misal gibisin. Bir affedersiniz, çok affedersiniz, bir köpeğin boynuna bir ekmek bağlanır. Ve o köpek gidiyor. Başka diğer köpekler, o köyde bulunan diğer köpekler de o köpeğin peşinden gidiyorlar ve ona saldırıyorlar. Halbuki o hayvanların gayesi köpek değil, onların gayesi boynundaki ekmektir. O ekmek için artık o köpekler o hayvanı takip ediyorlar. Ve aynı şekilde aziz kardeşlerim, bu büyük bir örnek ve büyük bir misaldir. Biz de artık hani bu gibi şeylerin kaynağı değiliz. Asıl gerçek kaynağı bunlardır. Çünkü öyle bir şey var, daima Evliyaullah öldükten sonra ebedi hayata intikal ettikten sonra onların kerameti meydana çıkar. İşte bu gördüğünüz manzaralar hep onun kerametidir. İşte gittikten sonra şeyhin ne kadar olgun, üstün ve mükemmel bir zat olduğunu anlıyoruz. محمد الله من عجب ما يقري مسلمانا بيشاوى تحملها في عالميتكم شاوى كان استقبالها في ملتي بكر افتهم الذين هسه بيشتاوايا ابدي سبب همتاوايا شيخ خدي سرود قول جارك حضرتها في اويس القرني قول ويدري دعوا لي كرنا ما شيخ محمود قرقو يدعوا لك ليه قلت قربة أخوان تبي قندين خلق أنا قلت وبقش خرا ورابو شوي ويدري الويدري دبي حضرت خدي سره نخش كتيا دعوة تواجه لي كرنا قلت يا شيخ محمود وجدت تواجه خلقينا بكا خلقتنا تواجه طلب كريش خلقي قلت يا جلي ميجي كي دينك بيشيا جامي پیشتی گودرکتن جامعه به حضرت باکری هنر کونو خویایش بود وسیع کریم چاوا بود تواجهوا انشاءالله تواجهوا برند بود وسیع بری قلب ولا رند بود داو یکی جواب دایا وسیع قرب اگت نبشیره تواجهه دبی تواجه مجی کرند بی تا مازال گوتا و شیان دیا و تلپیشیان جامعه سکنیه تهمت جردشینی فقري مسلمانا اگر نأزبن اگر بيرك بي اگر انسانك جاهل بي ايرود جهي شيخ دبي مقامي شيخ دبي لباسي شيخ وكربي ويقول تعالى ذي همتي شيني وقالك اكبر عزت بيش مرا اب اكبر اعتبار بيش مرا اب اكبر اعتقاد ما بيني جه اب تشتيقو هايش كراماتي سعاداتي ميا جبركتا شيخا جمتا شيخا غيرتها شيخة حتى طريقة نبي جي طعني هاول الطريقة شيخ وانضابوا الحمد لله شرق وغرب سر هجوم سر طريقة شيخ دكن سر آداب شيخ دكن أقر عالم أقر خواصر أقر محب شيخ الحمد لله أقر بري شيخ ربون بري محب شيخ بون خواصر شيخ بون أو تبدأ إلى الطريقة شيخ لنا أو تبدأ إلى بريا شيخ رتمشير أو باش خيخ ودي غرض او باش كيكو بين بشيخ ربون او باش خنا او جوار جهتنا الحمد لله اتش بيجنا اتش هيج وقت بيغمبر بافتش هنا وقت الشيخ بابو وقت ابيب شي معصوم بابو شيخ الهدين اي ولا راس ابو اي حربا طريقه شيخ كرن اداب شيخ كرن دخلنا او خيابك الميداني لكن الحمد لله اداب شيخ طريقه شيخ الا يقول خذينا بالاوي بالندبي اما يقول خب قريب خناس بكي
زانبي أو كان gibi أو مضابي. Aziz kardeşlerim, bir gün Hazret Kuddise Sürruhu Veysel Karani'nin ziyaretine giderken Şeyh Mahmud Karakoy ismindeki zat gelip istirhamda bulunuyor köyüne gitmesi için. Ve nihayet gidiyor. Orada Hazret rahatsızlanıyor. Ve nihayet teveccüh yapılması gerekiyordu. Fakat Şeyh Mahmud'a emir veriyor, sen teveccühü yap diyor. Ve nihayet Şeyh Mahmud ismindeki zat da teveccüh yapıyor fakat yatağının caminin önüne serilmesini emir buyuruyor. Ve nihayet teveccüh yapıldıktan sonra Hazret soruyor, acaba nasıl teveccüh yapıldı? Siz memnun oldunuz mu? Etkili oldu mu diye sorunca cemaatten bazıları, köyün ileri gelenleri gayet son derece muntazır ve etkili, tesirli oldu diye cevap verdiler. İşte Hazret diyor, evet, Hazret diyorlar, sen artık hani burada durup nispeti camiye gönderdikten sonra bu şekilde yapılan teveccüh elbette daima etkili olacaktır. İşte aziz kardeşlerim, bakın bunlar da hep onların kerametidir, onların üstünlükleridir, onların yücelikleridir. Ve bu zannetmeyelim ki hakikaten şeyhin gitmesiyle şeyhin tarikatı sona erdi, münkariz oldu, artık bu millet dağılıp gidecektir. Kimse zannetmesin. Şeyhe bağlı bütün özel kimseler, alimleri, havasları ve şeyhin sevdiği bütün insanlar şu anda dahi bu manzaranın içerisindedirler. Ve inşallah da kıyamete kadar da bu şekilde devam edecektir. Her ne kadar muhalif varsa da yine de tabi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da vardı ve olacaktır da. Fakat en son onların istedikleri kursaklarında kalacaktır. Muvaffak olamayacaklardır. Bunu bu şekilde bilelim ve bu şekilde düşünelim. أوي مخالف يا شيخ بقد يزروا أو خشه نابه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ولا تقول ولا شيخ شو شيخ وفاة بو شو حاجة تقول شيخ مرو طريقة يدير شو الحمد لله ميداني وشيخ ريا ميداني حتى أوروبا بشيخ ريا حتى أفريقيا بشيخ ريا أقل أوروبا يا أقل تركيا ويا أقل سوريا ويا أقل عربستان ويا الحمد لله إيه حمد ولا طريقة شيخ حمد سهل يا شيخ أما أتباع يا شيخ شيخ يدروا أبقى من أشفق يزاروا لا تزاروا فني جميع ابنتك يزاروا شكرا إيه بودري يا شيخ تبي لا بعد الإسلام تبي لا بعد مسلمان تبي أو كل شيخا أما وقت أزقري مسلمانا أزيرو طريقة شيخ دركذن أج آداب شيخ دركذن قالك أز هو بدور بكن طريقة شيخ هو طريقة شيخ مع عدم نقل طريقة شيخ طريقة علمه طريقة دينه طريقة أخلاقه طريقة مسلمانية لا طريقة سياستية لا طريقة المالية خلقية بقرن لا طريقة المنافعة بقرن. Ve yine de aziz kardeşlerim, muhalifler öyle zannediyorlardı ki Şeyh İssettin şayet vefat edip giderse bu tarikat arz ettiğimiz bu tarikat sonra gidecektir. Öyle zannediyorlardı. Halbuki tam bunun tersi Şeyh İssettin'in tarikatı yolu Avrupa'ya gitti, dünyaya yayıldı. Bütün Türkiye, Avrupa, Suudi Arabistan, Suriye şu anda dahi Şeyh İssettin'e bağlıdır. Şu anda onun meydanı daha fazla çalışma sahası genişledi. Ve hepimiz de Şeyh İssettin'in evladıyız. Sadece ben değil. Hepimiz de onun evladıyız. Ve bende en ufak bir kusur gördüğünüz zaman mutlaka söylemeniz lazım. Bu tarikat sadece benim değil. Aynı zamanda tarikat sizindir. Çünkü bu tarikat İslam dinindir. Takvanındır, ilmindir, irfanındır, siyasetin değil. Dünya malını toplamak tarikatı değildir. Ve hakikaten de Şeyh İssettin'in izini kayıt ettiğim zaman, ona muhalefet ve aykırı harekette bulunduğum zaman mutlaka benimle o tarikatın arasına girmenizi tavsiye ederim. Hemen uzaklaştırmanızı istirham ederim. Çünkü bu tarikat sadece benim değil, İslam dinimizindir.
Bunun için bu tarikatı sonuna kadar koruması istirham ediyorum. فقال سلمانا وكم قوت شيء وقبول تشخور ناو شاوا قوي رواد ناو شيخنا فحقي باب سما هيا وحقي مجلس هيا حقي مسل شيخ قوام بمسن قورا طريقا شيخ قورا آداب شيخ قورا نهجا شيخ وحقي ويجي سما هيا وأمريا شيخ في نريزين أمريا شيخ شاوا قوم الساعة يا شيخ أمسر بمشين ريا شيخ كريم سلمانا أول بين سر نفسه أخوه أجر هو الوكيل شيخنا أجر هو المخلص من شيخنا وقت طريقة شيخ مش دنياي الاستعمال كر مش مال استعمال كر جعلهم ختم مالي ودا جعلهم ختم دنيا ودا جعلهم ختم سياسة دا لو را كريم سلمانا وقت جعلهم ختم مال دا نما أذكار الشيخ خيرش ولا بيجم أزي أسيري وبم أزي ببوكي وبم أزني كان قول كراسيش ولا بيجم وهكذا سياسة أقد بجهاتك يرد مشر أقد فئتك يرد مشر أبقى على الناي درامي أقد سياستك يربن أبجهاتك معين ربن أزبع عربا ربن يا نذكر ماجا ربن يا نتركا ربن يا فلان فارتي ربن أبقى من الناي درامي جميع ملت درامنا أقل كرمانجي أقل عربي أقل كرسي أقل تركا أقل ألمانا أقل فرنسينا أقل ألمانينا إيو تبدأ استفادة إسلام المدينة شوادين إسلام العمومية هكذا آداب شيخ إسلامي تديرنا آداب شيخ يقول إصلاح مجتمعه آداب شيخ أخلاقي في خمر عليه الصلاة والسلام آداب شيخ ومرق ريا في خمر مشي ومرو منفعتي بدي أول نفس أخو منفعتي بدي زاروي أخو منفعتي بدي أباي أخو منفعتي بدي أهلي أخو منفعتي بدي جميع مسلمانا وإلا أمتدن أمي محرومي بآدابا والله أقر أزن القرار يا شيخ مشيبة أزده إنسان دي جامعة نابين أزده حبا نابين حركة دعوة سياسة أخذتي حركة دعوة ملتي أخذتي حركة دعوة أغراضي أخذتي لكن إيه مجموع جميع إيوانيا أم بيجن في خمبر عليه الصلاة والسلام أم بيجن أخلاقي في خمبر أخلاقي في خمبر أختكم بآليجه جميع خلقت كبير راحت دا جميع خلقت كبير باشي دا جميع خلقت خير شخورت بيني حتى حيوانات شخورت بيني Ve aziz kardeşlerim arz ettiğimiz gibi sadece Şeyh Hazretleri beni değil, aynı zamanda hepinizi de evlat olarak kabul ediyordu. Ve bu tarikat sadece benim değildir. Bu tarikat hakikaten İslam yolu, İslam tarikatıdır. Din tarikatıdır. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın tarikatıdır, yoludur. Siyaset tarikatı değil, Kürtlerin tarikatı değil, Türklerin tarikatı değil, Arapların tarikatı değil. Bu sadece ve sadece ortak bir maldır. Çünkü bu tarikat Allah Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın izidir ve onun yoludur. Vallahi ben yemin ediyorum eğer hakikaten ben zerre kadar bu tarikata aykırı hareket edecek olursam hiçbir 10 kişi belki 20 kişi burada bulunmazdım. Bu camide ve bu makamda bulmazdım, göremezdim. Fakat bu gösteriyor ki hakikaten şu ana kadar İslamiyet'in istikametinde tarikatın gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz ki bunun için bu manzarayı etrafımızda görüyoruz. Bu hakikaten de tarikata aykırı bir şekilde hareket ettiğim zaman mutlaka hemen beni kaydedip ve araya girmelisiniz. Mutlaka müdahale etmelisiniz. Çünkü bu tarikat hepinizin malıdır, ortak maldır. Onun için istifadesi son derece oluyor. Herkes istifade ediyor. İslamiyetini, dinini öğreniyor. Çünkü bu tarikat daima İslamiyet'i aktarmaktır. İslamiyet'i tebliğ etmektir. Dini herkese bildirmektir. Tebliğ tarikatıdır, İslam tarikatıdır. Bunun için son derece daima gittikçe çoğalıyor ve rağbet buluyor herkes tarafından. فأجوال بيجم قريب اسمانا أبدور داهية من الولاطات قريب الأوروبات قريب التركي قريب الجميع إدارات قريب التحديات عالمية تبدي كم أقل بي قرشك من ريال هاروي شيخ تصرف كريا أقل ما قرشك ريال ملاي شيخ تصرف كريا أقل ما قرشك بايك وبشيخ قرين ما هو لقك دايوا أقل كسكاري بي بيجي بي بزرك بسياسة خبردانا والحمد لله
Ve elhamdülillah 60 günden beri ben şu şekilde daima dünyanın hemen hemen birçok yerlerine gittim dolaştım. Ve bu kadar izdihamları gördünüz. Ben meydan okuyorum. Bu herhangi bir hocaya bir kuruş veren buyursun. Bizim için herhangi bir kuruş harcayan buyursun. Meydan okuyorum herkese. Yani bu tarikat mal toplama tarikatı değildir. Bunun için ben meydan okuyorum. Acaba hani kimseden mal istedik mi? Kimseden para istedik mi? Kimseden herhangi bir menfaat sağladığımızı gördü mü? Gören oldu mu? Gören oldu mu? Onun için herkese meydan okuyorum. فأنا أقول هذا عن نفسي يا جماعة فما بالكم بعلماء الشيخ وبأتباع الشيخ وبآل الشيخ الآخرين أنا أقول عن نفسي إذا أنا شذيت على كل واحد منكم لازم يحاسبني لازم يجرني من رقبتي يقول حيف عليك يا محمد أنت اليوم بمقام الشيخ أنت اليوم تقف في عتبة الشيخ لازم تحافظ على آداب الشيخ وعلى طريقة الشيخ وهذا هو الوفاء للشيخ خذ يسره وأنا أقول لكم يا جماعة لا تنغشوا إذا شفتوا عندي اليوم عالم وأجا طالبكم بالمال أو اشتغل بالسياسة أو شفتوا واحد عم يتقرب علي ظاهرا وأجا طالبكم بالسياسة وطالبكم بالأموال لازم تقولوا ما نسمع كلامك نحن ما ننظر إلى صوركم نحن ننظر إلى أعمال الشيخ نحن ننظر إلى طريقة الشيخ نحن ننظر إلى آداب الشيخ هذا حق الوفاء للشيخ قدس سره Ve yine de arzu ediyorum, hepinize meydan okuyorum, bütün aleme dünyaya meydan okuyorum. Biz bu tarikatı mal için kullandığımız zaman, istismar ettiğimiz zaman mutlaka benim yakamdan tutup mutlaka beni ikaz etmelisiniz. Mutlaka bu tarikatınızı, bu yolunuzu Şeyh İzzettin gibi bizzaten almış olduğunuz adabı korumak için mutlaka müdahale etmenizi istiyorum. Çünkü hakikaten bu tarikat sadece ve sadece Şeyh İzzettin'in adabına uygun bir şekildedir. Bir kimseden mal istemiyoruz. Siyaset için değildir. Siyaset yapmıyoruz. Herhangi bir mevki ve makam peşinde de değiliz. Herhangi bir şeref ve ünvanı kazanmak için de değildir. Bizim gayemiz İslam dinini Müslümanlara bildirmektir. İslam'ın adablarını gerektiği şekilde Müslümanlara aktarıp Müslümanları İslam dinlerinden haberdar etmektir. فلهذه السببين يا جماعة أشكر الله سبحانه وتعالى المجال أمامي مفتوح في كل مكان وكثير منكم رأى هذا المنظر وأضعاف هذا المنظر عندما كنا نتجول في بلدنا عندما ندخل في أي مدينة كأنه طابور الجيش داخل لنا المجال مفتوح بل نلاقي كل التشجيع وكل الدعم من كل الجهات المعنية عندنا في بلدنا في سوريا حتى منكم من رأى هذا المنظر في تل معروف في فترة تعزية الشيخ قدس سره وفي ذكرى قيام موالد الشيخ قدس سره تلاقون عم تشوفوا أعداد ضخمة من الناس من كل محافظات سوريا ومن كل الجهات ومن كل الدول يجتمعون في عتبة الشيخ قدس سره هذا من فضل الله وهذا بسبب نبتعد عن السياسة وعن الأموال وعن الأغراض من فضل الله. Ve yine de arz ediyoruz aziz kardeşlerim. Bizim memleketimizde bize bütün yollar açıktır. Çünkü bizim gayemiz ihlastır. Bu ihlastan kaynaklanan bir şeydir. İnsanda bir ihlas oldu mu herkes ona köle olur. Hatta bizim memleketimizde Suriye'de bu manzaraların birkaç katı toplanıyor oluyor. Bunun için devlet de hatta bütün imkanlarını bizim için seferber ediyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu gösteriyor ki biz siyasette herhangi bir alakamız yok. Dünya için değil, sadece ve sadece Allah içindir. Bunun için Cenab-ı Hak bütün insanları bizim için müsahhar kılıyor. Hatta Şehzadi'nin Mevlid-i Şerif için Suriye'nin her etrafından oraya geldiydiler. Fakat hiç zerre kadar kimse müdahale etmedi. Bizi rahatsız eden olmadı. Bu kadar sıkı olmasına rağmen
devletten hiçbir tepki dahi gösterilmedi. Bu neden acaba? Neden kaynaklanıyor? Bu gösteriyor ki demek ki bu tarikatın temeli ihlas üzerindedir, Allah içindir. فالحمد لله يا إخوة على ما أرى من آثار الإيمان، على ما أرى من آثار محبتكم وتعلقكم بالشيخ قد يسره، على ما أرى من هذا الإقبال لتوديع ابن شيخكم قد تسره. Ve ben Allah'a şükür ediyorum. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyorum ki bakıyorum bu manzaralar, bu semalar, bu alakalar, bu ilgiler, bu hepsi Şeyh İzzedin'in Hıznevi'nin oğluna gösterdiğiniz alakalardır ve ilgilerdir. Bunun için son derece sevinçliyim, neşeliyim, memnunum ve son derece hakikaten gayet sizden memnunum. فأنا يا إخوة أنا ما أستطيع أن أكافئكم على هذا العمل، على أتعابكم، على جهدكم، على صرف أموالكم، لكن أحيلكم إلى رحمة الله، أحيلكم إلى بركة السادات، أحيلكم إلى فضل الله سبحانه وتعالى. أرجو الله أن يعوض عليكم أضعاف ما أنفقتم في سبيل الوصول إلى العبد الضعيف، وأن يجعل أتعابكم راحة في الدنيا وفي الآخرة. Aziz kardeşlerim, bana göstermiş olduğunuz bu ilgiye kesinlikle herhangi bir mukabelede bulunmam mümkün değildir. Ben kesinlikle ancak mükafatınızı Cenab-ı Hakk'ın vermesini istirham ederim. Yani bu iltifatınızdan dolayı kesinlikle ben sizin mükafatınızı veremem. Fakat Cenab-ı Hak hem dünyanızda hem ahiretinizde daima sizi muvaffak eylesin. Daima Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Bizler gelen bu kadardır. Ben artık hepinize son derece müteşekkirim. Size teşekkür ediyorum. Hakikaten meşakkat çektiniz, eziyet gösterdiniz. Ama şeyhinizin evladı olmam hasebiyle bunu gösteriyorsunuz. Cenab-ı Hak layık olduğunuz vecihiyle sizi mükafatlandırsın. Daima Cenab-ı Hak sizin yardımcınız olsun. Hem dünyanızda ve hem de ahiretinizde. قريب سمعنا والله سيد حسن بيش بقاهم كيف خوشن بمعنى ما نبينا ودا اسبيزابن تركي خوشن الحمد لله والحمد لله عم جهانها عم جمع بنا سلطة عدا خذي تعالى سربح ساعة تقوى خذي تعالى عم طبلن ديامة شيبويا جبو تقوى خذي تعالى نجبو مال نجبو دنياي نجبو منفعتا الحمد لله نقول شروق شاواقو أم زعيم دنياينا أم خوياي دنياينا Ve elhamdülillah hakikaten kalmamı istiyorsunuz, istediğinizi biliyorum. Ve sevindiğinizi de biliyorum. Yani ne kadar burada kalsam o kadar sevineceksiniz. Çünkü bu sadece Allah için olan bir sevgidir, bir muhabbettir. Dinden kaynaklanan bir muhabbettir. Herhangi bir dünyevi menfaatten kaynaklanan bir menfaat değildir. Çünkü ben herhangi bir lider değilim, dünyevi lider değilim. Sadece ve sadece aramızdaki muhabbet Allah içindir, İslam içindir, Peygamber içindir. Bunun için ben biliyorum ki burada kalmamı istiyorsunuz ve arzu ediyorsunuz. يا ديقري مسلمانا والله از باستقبالها ودحسن از كيفها ودحسن از بيزان بيتخاون كيف خوشن شقاز متخوازن احترامي وتقديري جميلة بكم از بيزانم والله اما شيخ خذي سلو تقود وقري مسلمانا وأف تظاهرانا أف قربالغانا دقو أف احترام جواب أم نزلامي دنياينا أم نزلامي سياستنا حتى بين خلقي رونن أم دينا جمواج بوجه خذي تعالى كيف خشبونا ما نقوم قربان غيج مرة بكين ناوى كيف خشبونا ما
دقو وقتي قهون في دقي بدنما في دام الشيا دقو وقتي بري وبكبي خدي تعالى دا بري وبكبي رياضي خنبردا عليه الصلاة والسلام تشتي خوي تعالى وبي خمر قوتنا وساداتا بي قوتنا وعمل بي بكين تشتي قول من نهيا مجيكي مخوجي دوركين دقو أما احتراما ما تقديرا ما أبا ونكن قو أبتعبا مجي برداري عندي تعبن قريب مسلمانا وهونجي تعبن فوقت يقول مروا عمل نكد قول داوا أبقى تعباما وجهداما حمل بردايتشي ويا وجهي بردايتشي فوالله نحقي انصافي يقول تعباما وتعبا وبرداي هري قالك أم تبدأ ساعي بكين أم جيدي بكين قول تعباما برداي نشي وتبدأ قالك زانبين وكم كوري شيخ ومخبت اساسي شيخ ذا بريا شيخ ذا قدي سره نالك بي والله حدا كوري شيخ في ازي خطوبكم حدا كوري شيخ في ازي قدنا يسعكم قالك هلك يجوا باز بيجم هلك يجوا كوري شيخ هلك يوقوش منا هلك قالك هدي ايدي نهلي هلك شو رخبات ديني خوي تعالى دمكي ويا شوط ودي حاول توفيق وبدي ان شاء الله ايمانا وكذا كامل بك Sizden en büyük istirhamım, bir daha madem ki ziyaret ettiniz, bir daha ziyarete gelmenize gerek yoktur. Birbirimizi rahatsız etmeyelim.